Amo yung mga idol, iti aksidente nga talaga, akit talagang hanmat kat di nga talagang maliklikan. Di ngamin idol Glenn Bato yung kasi napasamak, iti Malem Kalman, iti San Nicolas Ilocos Norte, base kadetoy blatter, akit nakaturog kano, detoy mismong driver, iti dati pick up, Isuzu pick up kati driver na kat may pagarup nga nagapunan I think nagapo iti Canada. Ay, Yes. Dati address ng Alberta, Canada. Ngayon taga Pinili, Ilocos Norte daytoy. So, I think baka jet lag pa ilaang ni sir. Akat na iturog na. Actually, ang tawid 68 years old. Detoy idol Glenn Batoyong. So, dati mo't mismo apong bus driver, so dati nang gantay dati mo una gundaway nga nakigtot ka ro talaga sunan. Kabuta denaraso dos na mo tan detoy mismo nga bus nakita tayo di ba man total, I think it's total wreck. Detoy Isuzu D-Max. dapat ko kami no dati ag-travel kayo when no kwa may i-remind tayo ti bagbagi tayo nga dapat anya dito yan antayo nga deprived ti turog, deprived ti mabising ka man no mabising ka kamangan no makaturog ka iridep mo no no talaga nga dasak sa kitam agpasukat ka no dapat nakaduam. Di ba da ka reliebom ka mga deta no mas ka talaga nga kwa ada talaga kaduam haang nga mabaling sulsulwem. Yes. Okay. At syempre no maiturog mo uri 30 minutes lang dakkel nga kwa dayete power nap kunada dakkel nga pangalaam ti pigsam tapno ang sublima nun datay ubraom kadete pinagdrive mo and detay so nga tapnohan adong nga ti meraman no kwan at syempre ket makaturog ka di piman nga agdri-drive ti nalimpyo isumpay ti may ramraman ket anang arti mabalinan tayo no ada pwede gijay adadalang dita waiting shed agur uray ko magat dilung par na waiting shed Jay iso nga apo ano ti aging ingat or agan anad tapos ada kamot nga mang dadael iti kinaanad da digamin Ma'am Evelyn Dawang, Marco Bien Conocido, Debbie Gina de Guzman, Angelo Kinay. Ayan, yung baga bigat yung amin na po pati ni Arlene Lameg, Hernando Simon. Clarita Tangon. Ang mabalinan tayo no kasi jay. So ano dati, no, adaman kasi yung aksidente. Dati obran tayo no kano, ada kayo jay. Nga di yung obran, i-secure yung kano dati lugar. Amo na yung kasi kitaan nyo no ligtas. Ano ka, masapol nga ikan. Natalged, natalged. Baka adaman sumangpet nga lugan, hindi kapilitan, baka dong parin na. Hindi Malem Kalman, nadansapin, hindi nalabasan may, ay di namin sa Kalman. Kasi nga mapaspasamak. Di sikati adda jay muna na yan nakakita yo. No nadung par na jayen adda ko may isang lugan pa nga napaspas mabalin kayo nga barikada yung lugan nyo or what basta napintas DJ kuan handa nga mga dungpar baka takiti dungparen ken pakaasi kadagiti witnesses dagiti makikita agtawag kayo ngayon sigida iti PNP hanga i-live da pa Diyos ko ada nga DJ kasi jay DJ pinangilalive yo ket do matayen di so kasi no data aksidente time is gold nga kunada oras data ket alang mga dito ket apo dito dito pinag-viral ko dito pila ti pampanunote magitawanin na di ka pila gawid Diyos ko pero antas jay pati ultimo kita uram kada kita drug bypass operation Diyos ko ilive pa lang dito kamay isong apo ganyo nga babalawan dito kaming ti Philippine National Police kada bombero nga ipa-delete na kita live yo kapot na dayta apo kata hangay mo't nga baka gurain data apong Glenn apengaro di kita taga media actually ti pamayan nyo actually di pamayan nyo no kuhain kakitan tayo biktima sorry nyo no are you okay no made no talagang okay ka lang okay no made no di agun unin dahil tamawag kayo na ang kang ibig-video apo dito ni nala timuging na natukul ti saka na kung kunang pelaan apo dito yun, te chance akong makamonetize. Di ba?
Aya po, aya. Wag naman ganun po. Huwag ganun, huwag Ayan. ganun. Kasi marami rin akong kilala na ganun. Hindi kaya Apo, hamot kidi nga deje kagurgura kida nga Nga manat maparam apong Glenn, apay no karon iba dapat. Apay aditi taga media. Abi video damit, kasto. Apo authorized kam na. ada no kwa na deje. Padamag kami. Ada karbangam mi. Kasi Wow. jay. Haan ka nga ada nga mi di kaya dumaapat da karbangan ko adamat Facebook page ko. Wag ganun na. Meron po kami sinusunod. Ada iti surusurutan mi apo iti Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ayan. KBP apo. Ayan. So ada ti pagalagadan mi ngam, ada mo ti limitasyon mi kanita. O muna. Hami dapat ipakita ti rupa iti menor de edad nga nakabasol wano nagbali na kriminal. Wano na disgrasya. May Basta kadwa. basta ubing bade. Kan babae a kriminal. Ay, wen. Ang mabalin di dyan. May katlo, masaselan. Nga masaselan. parte iti bagbagi. I-blur mi pa di dyan apo. Say for example, cleavage, kada kita sensitive parts. At kami nagpapaganda ti maselan ka no kate dakil muscle na. Joke lang ako. Okay. Tapos, po, tipe may kapat, akit dapat iproprotektaran da iso nga hami apo nga inagnaganan dagiti kriminal Yes. kada biktima no naduma without their consent. Wen. Dapat atati consent na tapos ikasta may naganan isuda. No nagwani so na okay lang. Go. Pakadalayan tayo. Wen Raw. Human Rights Affairs Office ti PNP. Oh. Mauntan And of Okay. course, maalat tayo ti cyber libel. Mga idol, aglalalo ko awan ti permiso data mismo apo nga in adaganan in post mo dita social media nga makita magtantuman iti may isang law expert pakasaktan mat idol Glenn kada gitoy Ang tanto ka digijay nalaing man. na digijay first aiders mabalin pa. Kaya nakasano talaga. about cyber libel. Ay, about cyber libel. Ano mabalimbang i-post iti may isang individual nga say for example dati utang mo kanya balik ka ba nga i-post tiro pa di ba Ado ti kasi going for estafa kasi no daddo mga men ti kinaawan ti ideas da wano deje awan amuda ka deje nga kwa maalada gaputa handamot nga amu deje nga pakakaswanda. yes Oo. which is Dapat ada mang kwa kadakwada mang adal tahang tete kay dalat ti bubraen. Sige. okay so kanita idol Glenn sa pila ko man ta nakaadal digitoy tatawin na ta iti IFM News tuloy na ito pa apo ti hindi man pa nagpipinanda magkalpasan digitoy pa malagip oras 6:48 in the morning.